Hej, zdravo dragi prijatelji, dobrodošli nazad u The Amazing Spider-Man 2. Danas je 2. maj 2014. Tu 11 sati pre podne. I da pičimo dalje sa Spider-Manom, sa Peterom. Pete Parker. Ok. Malo je glupo, ali dobro je to što, šta znam, možeš ovdje brozovati ove hintove. Glupo je što moraš da potvrdiš loading screen, ali ok, ne, prebolit ćemo to. Wow, ali mi laguje. A zašto to radiš? Like Captain Stacy used to say, use the little fish to catch the big ones. Little fish catch the big ones. Ok, to je jasno, nego what the hell, zašto mi laguje tako? Jel randujem? Ne randujem. Jel radim nešto posebno na kompu? Ne radim ništa posebno na kompu, zašto mi ne radi miš? Vidi, čekaj malo, stvarno, zašto mi laguje tako? You just created the effects... level of Spider-Man's suit by beating tags. Znači možemo da upgradeujemo njegov suit. Cool, to je samo The Amazing Spider-Man. Znate da u običnom Spider-Manu nisi mogao da upgradeuješ suit, ili ja snimam uopšte? Nešto mi ovdje ne štima. Nešto mi ne štima. Ok, sad ću da vidimo šta. Brate, ali ovo traje. Jao, kao da imam kompjuter pre Hrista. Ok, da vidimo sada. Da, pa ne laguje, nego to je tako, ja vidim da ne mogu da maknem se sa mišom, mislim ne mogu da teram miš nikako, jer prvo trebaš V stisnuti, ne laguje nikako, nego to je tako bilo. Ok, da vidimo što imamo ovdje, imamo map, wow, brat, jeste, ovo je open world igra, pazite koliko je ovo. Znači, ovaj Spider-Man je open world igra, raspitao sam se malo, rešuširao sam i jeste. Znači, ovo je open world igra, jel možeš da ideš svude gdje hoćeš po ovoj mapi. Ali dobro, ne možeš, pa dobro, brate, znate vi koliko imaš od početka do kraja ove mape? Ja mislim da ima, pa šta znam, jedno 100 km ako bi ono, pa dobro, pretero sam 100 km, nije, ali pa šta znam, 17-18 km moguće da ima, samo ovaj park, ja mislim, ima jedno 3 km, šta znam. Ok, nema šta kaže suit, Suit, ovdje imamo kao The Amazing Spider-Man 2014. kao neka priča, ko hoće ovo da čita može stisnuti na pauzu, damage bonus, combo strike, bonus shooting rate, da, naravno, upgrades, to me zanima, da imamo koliko 1250, šta je ovo, rage, ovo, web shot, ok, spider sense, ok, web rush, web pull, dobro, mi nemam još pare za to, mi mogli bi ovdje da kupimo range, da imamo šta je ovo. Now that Spider-Man has more experience with the instructive responses of his spider sense. Pa šta znam. Hajmo, skupljat ćemo pare još malo i ono da, zašto neće, space back, ok, escape. Hajde što imamo pod utilities, main missions, 14 misije samo. Ok, ovo bolje da nisam čitao. Total completion, pa tek smo počeli 7%, joj, ovo neće dugo trajati, ali dobro, ne veze. Samo da uključim timer, ja to zaboravim. Od sada će uvijek biti klipovi po 20 minuta, da ne budu toliko dugački. Comic pages 300, joj. Ok, ništa, da vidimo gdje mi moramo. Moramo tamo negdje. Da vidimo da li ćemo naći neki comic page. I da vidimo nešto, znam da sam to mogao pre da radim, ali ok, adjust brightness, to je previše, ovako ćemo to, ja mislim. Tako da ne bude toliko osvetljeno. If I can find a cell phone tower and hack it, I can listen in on local chatter. That's my best chance of nailing this Carradine guy. A što sam trebao tamo da radim? Hajde ponovo, penise. Kako beše, desni klik, ovako, shift, levi, ali neće, brate. Sad hoće. Jao, brate, koliko je ovo čudno. Mislim, ono, trebaš da se navikneš na ovo, na ove komande. Dosta je, ono, neobično. Ali okej, ajde da vidimo tamo, da idemo do onog mosta. Kako je to visoko, brate, pazi ovo, ne mogu da verujem, da li mi možemo stvarno do mosta da idemo? Ne mogu da verujem. Možemo. Wow, brate moj.
Pazite ovo. Čekaj, teo sam da se uhvatim za ono. Mislim, op, hajde, drži se. Okej, dobro, hajde, diži se. Ne. Okej, mislim da ne može, okej, ne može on na most. Ili? Ajmo polako da probamo. Pa se gde smo, prijatelji? Zar ovo nije ludo? Ajde, spusti se. Da će neko da nas zgazi. Tesno, dobro čuti tamo, viš da spašavam svet. Što se buniš? Teo sam tu gore na ovo. Sad, hajmo. Brate, kako je ovo zajebano. Okej, hajmo odavde ovako. To. Ovako. Kako ludo, brate, pa se gde sam. A dosta brzo sprintuje. I ono ne drži se, nego odmah padne. To je dosta glupo što odmah padne, ali okej, nema veze. Idemo do naše misije, bih rekao. Okay, how hard can this be? It's a cell tower. It's gonna be high up and pointy. Kako ludo, majko moja. Okej, tu negdje desno moramo. Ako vidite neki komik, vi pišite u komentarima, jel znate da više neću snimati tako napred, tako da imate vi priliku da pričate sa mnom, tako da bude isto vremenu. Tako da ako vi nešto vidite, kažete, brate, evo ga tamo, ja ću to gledati u klipu i onda idemo da pokupimo taj komik. Okej, stigli smo. Joel. Op, deć. Ovako, da vidimo da li ima ovdje neki komik nešto. Šta li? Ok, mi moram na satelit. Hajde, ništa, ajmo do gore. Oh, wow. They've got multiple backup security systems keeping people from hacking the cell tower. Gotta find and decrypt them. Lucky I have an instinct about these things. Imamo tamo desno jedan, imamo tamo jedan i levo jedan. Okej, hajde da ih pokupimo ili da ih priključimo nekako da... gde su sada? Eno ga tamo jedan. Okej, hajmo do tamo nekako koliko je to moguće. Ovako smišom, može. Wow. Pazi ti ovo, iz vazduha mogu da se razmišljam gde ću. Okej, cool. Jel on to automatski radi? Jeste. A sljedeći bi trebalo biti tamo, nego da se pregledam malo, možda ću nešto naći ovdje. Neke pare ili nešto. Evo su pare. Aha. Čekaj, ne toliko... Mnogo daleko skače, no užasno koliko daleko skače. Okej, 1 od 3. Okej, 1 od 3. Čekaj, to... antena 1 od 3, pa verovatno. Šteta što ti ne pokazuju na mapu gde su ti ove stvari, mislim, gde su pari, tako, znači to moraš sam naći, gde su komici, to isto, mislim, ne pokazuju gde su stripovi. Moraš sam tražiti. Ali dobro, nije toliko opasno. Tako, stigli smo. Mora biti još jedan preko puta, evo su pare. Koliko mi možemo to da pokupimo, može. Što kaže, got the power. Get the power. Brate, kako ovo neobično. A sljedeći je negdje tamo, ja mislim. Gde si? Okej, ne vidim ga. Evo ga. Evo ga tamo, okej, hajmo do tamo. Ovako, možemo naći ovdje još koje pare. Movovi mi se mnogo dobro sviđu, nego, znate šta je problem? Za moje godine je to malo prebrzo, pa malo sporije reagujem. Ludo, ili?
Ovo je bio treći, eno su pare tamo. Okay, Alphabet City, talk to me. Talk to me. Čekaj, zar moram ja sad ovo? Moram. Okej, da, naravno, mi smo sada priključeni na ovaj Java. Opa, možemo i da spašavamo ljude, kao heroic deeds, ok, will improve Spider-Man's reputation, aha, ludo. Okej, cool, sada. I thought you into arson. Yeah, but these days everyone's strapped. You can't set a peaceful fire no more without some punk from another crew taking a shot at you. All right, I got you covered. We'll by the alley behind Jazzy Johnny's nightclub. And hey, cash only. That could be Carradine. Time for old Spidey to go. Ko ti je rekao da padaš? Ajmo, Club. gore. Unts, unts, unts. Kako je lud, brate. Baš ga boli, pada na glavu i ništa ga ne boli. Ima glavu kao bosanac. Zajam se, naravno. Ovako, da vidimo što kaže mapa na V je to bilo. Ništa, nama je misija tamo, hajmo malo nešto da vidimo ovdje šta ima sve. Možemo i, okej, možemo, cool. Okej, ono smo tamo markirali, idemo do tamo, prijatelji. My life is so weird. Malo mi je neobično ovo, ali naviknut ću se. Ono, prvi put kad igraš ovu igru, ono je dosta neobično, dok se ono navikneš. Ono, ne letiš svaki dan. Pa, ako ovdje imam nekoga da spašavam ili šta, čekajmo šta je rekao ovdje. Puno informacije od jedan put. To je previše za moj mozak, evo ga jedan page. Hajmo. Where have you been all my life? 1 od 15. Cool. Pare nam trebaju, jel sa parama mi dobijemo posle upgrade-ove ili možemo ih otključati? Da vidimo. Malo mi je glupo što on odmah padne kada prelaziš, vidite, odmah padne, to je dosta smotano. Hajmo ovako. Hey, will you be my arch enemy? Psych! A što mi se sviđa je da možeš puno više kambova napraviti nego u Batmanu. And of course the Daily Bugle never gets pictures of me winning like this. A ima i puno boljih finishera. Okej, da vidimo šta je sada. Spider-Man showed once again that no crime is too small to escape his notice. Okej, samo vesti neke. Heroic Act. Heroic Level. Okej, to smo malo pre čitali, znači možeš biti dobar, a i možeš biti loš. Znači zlo. Mi ćemo pokušati biti ono dobri. Ovo možda bi trebao da bacim negdje ili da stavim negdje u dupe. Okej, čekaj malo. Naravno, zezam se, brate. Šta pričaš opet ovdje? Ovako. Ajmo još ovo da radimo. Investigate street crimes. Može. Street crimes. Na što vas to podsjeća? Malo idemo ulicom da vidimo šta će ljudi da kažu. Da će da kažu, evo ga Spider-Man, ajde pravi sliku sa mnom. Hajde ženi me. Hoću dete od tebe. Okej, niko ništa ne kaže. A i nikoga nema ovdje na ulici. Too many days like this and I'll be your grouchy neighborhood Spider-Man. Okej, stigli smo. Kada si daleko od zgrade ne možeš da se uhvatiš za... Ne možeš da se uhvatiš sa ovim sajlama ili ovim konopima. Ovako, ajmo na njega. I'll remember this. Not the fight, just have... You'll bet that's kind of gross for you. Čekaj da testiram nešto. I think I made my point. Oh, wow.
1 od 2, šta to znači? Jel ima tu neke pare blizu? Otkud ja znam gdje ću naći one pare, opet, vesti. Neighborhood residents thanked Spider-Man for cleaning up their community, calling him, quote, one of us. One of us, okej. A ovamo me ganjaju. Okej, heroic level smo malo nabili, nego... Hajmo gore. Ovako, zanima me gdje ću naći ove pare. Kada ne pokazuje na mapu nigde, mislim, to je dosta smotano malo. Photo investigation, hajmo do tamo. A, pišite mi u komentarima da li hoćete da malo više da istražimo, jer 14 misije nisu puno. Ovo bi bila 3. misija ako bi išli sad do tamo. I onda bi stvarno malo imali od igre. Ja mislim 10 epizode i gotovo bi bilo. A obvezno pišite u komentarima da li hoćete da obilazimo malo više od ove igre. Ono, čisto onako, jer malo ima, znači 14 misije to nije ništa. Zavisi sada koliko dugo traje neka misija. Spidey! Anyone messes with you, Okej, ovo već funkcioniše. Već sam se navikao na ovo. Ovu, brate, ko kaže. A dobro, on ne može odakle hoće da se uhvati sa ovim konopima. Mora tačno u sredinu od ove zgrade da bude. Tako da ono... imaš lep zalet. I da ne udariš u zgradu posle. I ono, moraš da upravljaš sa AD. Pravac. Kako zajebano, brate, kako bi ja volio to da znam. I thought about a cake, but Kako dobro, ili? Na kraju, znači sa kraja tu na... Pazite ovo. Uapa! Kako ludo. Ali ne dobiješ toliko zaleta kada... Čekaj, šta je ono bilo tamo? Brate, šta radiš? Ovo radio je na PlayStation, znači, a to nije moja greška. To nije do mene. Okej, hajmo do tamo, znači, dosta je veliki ovaj grad, ste vidjeli? Brate, kako ovo sunce sija. A da bi imao Titan grafiku, znate vi kako bi ova grafika izgledala? Ono, samo ovo staklo ovdje, ovo, brate, znate vi kako bi to izgledalo sa Titan grafikom? A to je toliko lepo, ja sam baš gledao. Ali, nažalost, ja to nemam. A na PS4 je grafika užasna, jel šta znam, ova igra ima i za PS4, za PlayStation 4, ali je toliko užasna grafika da, na primjer, ovo u pozadini, a dobro, ni ovdje nije bolje na kompjuteru, jer igram sada na low, pa middle podešavanjima, ovo je 720 sa srednjim postavkama. Dobro, to je bolje izgleda ova grafika nego na PS4. A dobro, ono, PS4 nikad nije mogu da se meri sa kompjuterom, nikad. Znači, a kompjuter je ipak kompjuter, brate. Kompjuter je ipak komp. A ne razumijem zašto neće da me, ono, pusti da ja idem kako hoću. Evo ovdje, skoči na ovu zgradu, čekaj malo. Brate, dok se ti razmišljaš... Imamo tamo gore jedan komik. Evo ga. Now that's a keeper. A mi poslije možemo i da idemo do ono comic shopa da vidimo šta ima. Jao, kako ovdje lako gubiš orijentaciju. Ovako, stigli smo. Jeli? Tu negdje mora biti. Čekaj, nemoj da skačeš, jao, brate. Tako. Stani tu. Mnogo brzo ide. Ovako da vidimo gdje je to sada. Sa T mi možemo uključiti instinkt. Ok, ovo je tu dole. Ništa, jel ima još nešto okolo ovdje? Nema nikakve pare, nema ništa. U stvari ja ne vidim pare.
Mora da ima negdje ovdje nešto. Pa dobro, hajmo dole. I'd love to get a shot of Detective DeWolf's evidence. Ajde. A šta on hoće od mene sada? Ok, nemam pojma što ovdje moram da radim. Photo investigation, pa evo. C kamera. Koga da slikam? Nju. Ma jak. Ok, mora ovdje nešto biti što mi moramo da slikamo, ali šta? To ćemo morati nekako provaliti ovdje. Ovdje nema šta da se slika, brate, osim nju. 18 metara, pa brate, pa nemoj da zajebavaš, šta da slikam, ovaj komp da slikam ili šta, ajde probam. The Wolf. Da li je to to? I should get a better angle. Pa izgleda jeste to, nego... Ok, mi stalno moramo ovo da slikamo, nego moramo da se približavamo. Ali ne može to, znači ne može on kad ideš ti, on pravi korak od kilometra. Vidite, ovo moramo da slikamo, stvarno. Cool. Znači ovako. Couldn't ask for a better picture. Got it. I hate to spy on a good cop, but we're in a crisis. Ok, da vidimo dalje, play. Jebi ga, zakasnio sam sada. Ovdje imamo isto photo investigation, hajmo do tamo. Spider-Man's the best thing to happen to this city in years! When are people gonna learn it's Spider-Man? The hyphen is important. Kako, brate, daleko skoči svaka mu čast. Hajde, hajmo gore. Znate što mi se ne sviđa, jer neke zgrade nisu toliko visoke i ne možeš da se uhvatiš kako treba. Bolje da kažem, ne možeš nikako. Problem je da se on samo hvata za zgradu. I kad nema zgrada u blizini, on neće da se uhvati. Ili da puca ove konce. Znači, nema šanse. A dobro, to je i dosta realno, ali i malo glupo. Mislim, ipak je to igra, ipak nije to realnost. Tako da, šta znam, možda su oni to mogli malo drugačije da naprave. Ok, konto sam kako to ide sada. Brate, gdje su ove pare sve? Jel ima ovdje neke pare? Nema nigde pare. I've been looking for this. Jesam ga uhvatio. Brate, kako je ovo zajebano. Čekaj malo. Nothing to web. Op, ajmo tu gore. Nice. Yes. Ma da, bolje ovako sa da stisneš, jer dosta je komplikovan,
od zgrade do zgrade, da letiš. Mislim, au, čekaj, ja sam prošao. Ja pratim pogrešno. Okej, stigli smo. I'd love to get a shot of Detective DeWolf's evidence. A, opet ona. Kad pre? Okej, ajde da slikam ovo. Evo, ne može. Ne može odavde. Čekaj malo, zar ja nisam ovo slikao već jednom? Sam ja bio već jednom ovdje? A, ne, ili? Ovo je drugo mjesto, ma da. Šta ovdje moramo da slikamo? Opet kompjuter, opet ono The Wolf. Dr. Wolf, hajde. E, ba baš ga preteruješ, brate. Ne možeš lepo da ideš sa njim, jel on trči, jel ne možeš ti da ideš sa njim nikako, on samo zna da trči. Pravi, no, vidite koliko veliki korak pravi. Ovo je dosta smotano. Ali okej, možemo i odavde to da slikamo, nije problem. Great composition. Very interesting. Okej, cool, sad bih rekao da, hajde da preslušamo ovo. Hammerhead. Used to be a soldier for the mob. Dumb muscle. Leg breaker. But then, he survived a near-fatal head injury. He had most of his skull replaced with metal, and the rest of his body augmented with cybernetics. I've seen him run headfirst into a brick wall and smash it to pieces. Wrap a machine gun into a pretzel. He's also hard-headed in the sense that he's stubborn. And that's how we'll get him. Ajde da This vidim. gang war's a crisis, but it's also an opportunity. People get careless when they're backed into a corner, and these guys are so focused on fighting each other, they're taking chances they wouldn't normally dream of. I think we can use this chaos to catch organized crime figures off guard and shut them down for good. Okej, prijatelji, ja bih rekao to je to za ovu epizodu. Tako da u sljedećoj ćemo ići tamo do glavne misije. Ako vam se svidilo, ostavite like, komentarišite nešto, šerite klip sa prijateljima i tako, hvala da ste bili tu, slušamo mamuču decu, vidimo se i čao!